Messi an hattrick asiam malo chu Cristiano Ronaldo Portugal chak pui zo thlat lo mai ne poi kho mai mut te pok ha tui lo lek lek an izan kha chmo em po ni se tu thiam lo nge omzia Ronaldo nge midfield te game tactic nge tumpui te khan thave shim FIFA World Cup 2026 Titi an ron nei ve reng anga ni zana Portugal an chak lo chuang lo wa ma se an chak thei lo chana kha hevede henin kan ron soi za mai thei kan en ho lo kang I hun nei na zirlo wangin ini samhan lo ni mai thei I har sana chingfel turin itan RK construction an ome I boipui ngai mi lovin soil test le building permit an boipui sak thei cha civil engineer architect monitoring na noya in hun lai atanga building sakzo thlengin an tho sak thei che ani tin I insung chau chei that edu point red niam takin an koi sak thei bok che chu mai ba ka ceiling specialist an nia biak in le ko han building a red niam te in an siam sak thei boke I building hui to tak kha thia kher ngai lovin athom that na column strengthening retrofitting anti thei boke RK construction 8837 333 RK construction te in lo dor ve theu do na ni ole tuna chonin kan react nang no Cristiano Ronaldo he chakpui zo lo tlat maya atim te kha ama sabera chonin Ronaldo kha a khel chhia empty kha zona om the ni nizan game en te kha chonin na khel cheshan lo a khel tha over lo jan se poni ve thawa maro chu score lem lawa ma se engpo ni se Ronaldo hi jon engpo ti se in khelo po ni se aming hi chu a ring ber don tho thawani achan chu Cristiano Ronaldo ni mio mo chu wang chuanin ni zam pakhan in khela ti ma chak pui zo lo chu wang chuanin tuna hianin media song mit chu ama afu ani maya ma se game kha ngun dewa uluk dewa an en chuanin Ronaldo kha chan chan petle mem lo midfield ho kan chan chan siam tlem lu to kan fit thalo lu to ka Bruno Fernandes te Bernardo Silva te pha an thalu tu kani midfielder hemo amaro chu Ronaldo ta na quality chance thalu tuk through ball te cross quality deu head lu pop thei na tur ang te kha khang kha om lo reng ni zan kha chumo enge om zia po ka thalo chu wa chonin mitam tak chonin Ronaldo hi an dema nia om ve thawa amaro chu dem a lo rwal khanin ama thiam lo chu ni ve thawa chan chu tin game ania maro chu ama chau kha adem thei lo ti kha kami kha an ron soi ma saber do ni a khel tha over lo wa khel che chuang lo wa ma se Portugal khanin possession kha chu an nga lu tuk dip Congo te ne nan te khin phei kha chuan maro chu possession ni nga ringot kha game chak pui na thamani chuang lo wa Jensen siam anga ya Jensen siam na satanga ya mo kha poi mo chu wan chuanin Ronaldo khan dem rol khanin adem vek thei lo wa maro chu goal te khan khung ve tal se ti kha chu goal khung lo te kha poi bo mut te kha tui lo lek kan ni zan kha chu azona panina kal le halang chu ti chuanin Portugal midfielder te an thai mani ball te po kha ni zan hanin an pascual na sakhop mai amaro chu enge an ti pui ti kha zona om thei ani ni zan in khelen te kha chuanin thriang hi ni zan match atanga zona lian berani achan chu Portugal midfield te khan game pum pui kha han control de vek ti la kan soisual thui lu tuk lawanga amaro chu thil pani inang lo de oma ball control ringot de opponent te control kha thil inang lo de ania Portugal te khanin ni zan khanin ball kha an control ne khop mai ani ma se an opponent te kha an control tel lawa chu fan chuanin Congo te kha an mani defense kha an ron confident til an ron comfortable til la chuanin Portugal te lampang khanin ni zan en kha chuanin thiang heta sir zong te khan te han pass kual vaka hetia an mani kal tlanga pal tlanga kha tianga va attack tumna angkha a om tam lutuk lo kha mi tam tak an lung oi lo ve deu an pe sei phalo lutuk le kha tiang Congo te an defense lo tha boxi mo a Portugal thiam lo chi phan Congo te han khel tha ve shim ni za ha chuan chu wa chuan Portugal te khan ball khan in pass goal na sa amaro chu Congo te khan in an defend ne lutuk a chan chu an comfortable an confident chho tan to game kha kal zela kha ani chu wa chuan Portugal midfielder te a game le a chuan in pressure asang le view win ka ringa kumina phei chuan in team soi lo ber te jinga mi an ni boxia ti chuan adot le a chuan Ronaldo hi akuma hi soi ve ngai ni Ronaldo kha a wang lai kha chuanin a pet goal dan te khang a mai na in dribble a chance in siama ti khanin a ti the ni a wang lai kha chuan a prime lai chuan ma se tu da chuanin komsom li khatani towa a prime a pel na sa to lo to retire te to tu la ni a hun lai a Manchester a teammate in Wayne Rooney te pe dul de kiar to lo tu mo amar chu Ronaldo six pack abs te la ne ya
upato view chungin a upato na kha khanin ama in chance a in siam thei to lo lai kha midfielder te a in ngat na sa to lutuka ni za han midfielder te khan chance an siam sak thei lo chance po nei thawa ma ro chu pet goal lo wa Bruno Fernandes te Bernardo Silva ang chance khan siam sak thei lo ni chu wan chuanin mana Ronaldo le tuna Ronaldo hain ang to si lo wa teammate te midfielder te hain ngat na sa ma se a midfielder te khan an ron chom ne lo ve bok mani ni zan kha chumo ti vak ngai na am lo soi tong hanin team tran big kan ne lo ami balang hianin Cristiano Ronaldo e ka tran ver rim rima chu kan ron soi le ani a upa ve to a prime apel to chu wan chuanin ama in chance in siam thei lo a midfielder te a in ngat a midfielder te la in an chom ne bok si lo chance thade quality thade chu nei se Ronaldo di chu finisher thalu tukani chu wan chuanin an chom that lo miao kha chuan midfielder ten midfield lampang atanga chance an ron siam sak miao lo kha chuanin Ronaldo ha khel that vak ngai na am to lo atan chona kumte upato siamo chu wan chuanin Portugal lampang hi chuanin an attack dan style hi Ronaldo a tuna a khel dan style mila an thak lo ani chuanin Ronaldo tan po hianin chance han nei vak ngai na am to lo ti chuan adot leng ka leng halang the bigger problem is not Ronaldo mi jong chuanin Ronaldo an dem amaro chu keima ngai dana chuanin Portugal te khanin goal khan khung ma khop maya khatia goal an khung nu khan an mentality kha khami kha in lo chik vem ka shelawa achan chu khatia goal an khung chia kha batia khung bel tum le na go han pet goal bel tum le na ai ma khanin goal vai khat kan pet goal to wa tu la chuanin he game hi hetian in manage goal te ang katiang mentality ka an pudewin ka ria ni zana kha chuan vai khatan pet goal an lungoi ringota kong goal an bain ron score an confit hotel tel to boxi chu wang chuanin team thatak tak te en kha chuanin an pet goal ezel an tumani amaro chu khatiang ang khani zana khanin Ronaldo te team a khan om chia lawa engmani pressure kan she lo hianin mani hianin an lo feel te poni ve theya chu ka soitum bera chu a problem lien bera chu Ronaldo ni lo maro ni za ha chuanin khang midfield chungchang kan soya a mentality po kha atelani ti han ron soile du bokani ti chuan Ronaldo te Portugal chungchang kan soi char Congo te hi fakan phu ve ni achan chu an in discipline ma game chungzong khan an defense te kha khong tha ang reng khop maya tia Portugal lampang ina goal an khung po khanin enge an zam pha lo reng an mani kha an confi renga game rai tela an confi tul mai ani tin an attack apiang khan enge an la om mai ani Congo lampang khamo chu wang chuanin nizan in khel en te kha chuanin achang phei kha chuan Portugal in ami a pet goal lampang a phei kha chuanin an la om zok in chance an nei thadu zok mai anga ti kha enge aril ru kha lo put ve thei ani ti chuan adole kan kal leng halang Portugal te hianin world class player hi an nei thani Ronaldo te Bruno Fernandes te Bernardo Silva te Vitinha te Neves te khatiang ang talent bon tu kho an nei chungpo khan ngatinge chance kha an va siam tlem ve Ronaldo tan chance an va in siam tlem ve an pet goal theilo kha apoi moni achan chu Ronaldo problem ani nga to lo he chu tactical problem Portugal ho tactic a fulo nge Congo ho tactic a ron fu nge kha zona om the chu fan chonin Portugal head coach chuan to na hianin ngai to na seng savio win karinga game an khele tura point in mani adjustment ron siam karinga an ron in thak dang lam lo ani heti angai ang bok an ron chuak le ni chonin Cristiano Ronaldo he chang chungin ril run na dewin kan lo thanang ti te po kha la om ve ani ti chuanin ato bera kan soi du chu ni zana in khel kha Ronaldo ana a chance a miss khachunia miss ani maya amaro chu khami aima khanin Portugal lampang an midfield te khanin chance an siam sak nem tok lawa tin an mani porshim sanga chance an siam nem tok lo ni in ka ria ke ma chuan soi tong khan engpo ti se Ronaldo hi chu khoi news apo hian khoi newspaper apo khoi video apo a headline kha chu changdon shim a thumbnail ate a title ate a caption ate a thala ka te a headline kha chu changdon tho a chan chu Cristiano Ronaldo ni miewani amaro chu zona kan zo tur tak zo kha chu ngatinge Portugal midfield te khan Congo defense kha an thria theilo kha zona ni zo ka ni mo poi khop mai ni za kha chu hetia ni zana an khel anga team thazok an khera ni kha chanin bây bầu tu có mò rồi tao hanin Messi khel tharo bây giờ hattrick ron siam nó merin lâu lứt tokin khel tharo bây giờ Cristiano Ronaldo hi enge an vedon
anh à bao pressure Messi thế rồi han World Cup à bao champion to anh thì có chút lem cho relax về thầy tour zo khan nha na pressure hi an zo lo de nge hi chu shit a cha ko ma khami kha World Cup Titi in ngai dan ani ve em ka shelo kha kha ni za na kalau en atanga ke ka mu ve dan ania ti song khan ni te se video lại cái nhìn một lẽ theo đó nè